Gospodine Đurđeviću, dobroveče i dobrodošli u PEP. Na samom početku, koliko biste hteli da nam kažete nešto više o organizaciji na čijem ste čelu i čiji ste osnivač i nešto o motivima koji su vas rukovodili da osnujete ovakvu organizaciju. Mislim da govorite o istini u medijima. Ja sam umešan u razne djelatnosti, uključujući ta. Pa istina u medijima je neprofitna organizacija koju smo počeli pre davno, skoro 10 godina, u smislu edukacije zapadnih medija, ne bi li ih kao obučili o tome šta se stvarno dešava na Balkanu. I u tom smislu je onda evoluirala od toga do svojih izdavanja, svojih publikacija, a u toku zadnjih nekoliko godina uglavnom je produrila u svet, tako kažem, da se čitao preko 100 zemalja sveta putem interneta. Znači, bavi se medijskim poslom, a tema je širenje Božje istine. Traganje za istinom je jedan od najmukotrpnijih zadataka koje pojedinac može da postavi sebi. Prezentiranje istine je možda još i teži put. U tom skladu, koji su vaši problemi i koja su vaše iskustva? Pa pravo da vam kažem, problemi su isti kao i u bilo kom drugom poslu. Tehnički problemi. Međutim, ono što je zaista jedna velika gratifikacija za čovjeka lično je da putem interneta, nasuprot medijima kao što je recimo televizija ili štampa, čovjek dobija instant feedback. Znači, ljudi koji čitaju vaše komentare, gledaju vaše slike, slušaju, imamo i zvuke postavljene na našem web sajtu, imaju šansu da vam daju te komentare praktično uživo, odmah. Što je slično ovom razgovoru koji mi sada vodimo. Samo što se taj razgovor vodi, što se tiče istine u medijima, sa nekoliko miliona ljudi. Prema tome ima zaista jednu dodatnu vrednost za nas, a to je da od svih tih razmjena mišljenja i mi naučimo po nešto. Prema tome, kada me ljudi pitaju koliko imate reportera u svetu, pa kažem nekoliko hiljada. Verovatno je najmanje bar toliko ljudi doprinelo našem širenju istine sa svojim izveštajima sa terena. Postoji li korupcija u medijima? Naravno da postoji. Postoji do te mere da to nije ništa novo. Da je recimo Liebling, jedan od čuvenih novinskih izdavačkih ljudi u Americi, rekao, da ne slažem godine, ali pre nekoliko decenija, da sloboda u štampi postoji ako posjedujete štampu. To je malo cinično rečeno, ali to je činjenica. Verujem da je tako. Recimo, ako možete da odgovorite, koliko stepen obrazovanja jednog običnog gledaoca utiče na prihvatanje neke informacije kao tačne ili odbacivanje kao netačne? Pa, sigurno da je to važan faktor, pogotovo ako se pogleda šire u svetu, u vreme ovog takozvanog novog svjetskog poretka, čemu je medijska svrha delimično oglupljivanje nacija. Zato vam se i serviraju one soap operas i razni talk shows, pa takođe vesti pod navodnicima, kao što servira, na primjer, CNN, o kome sam i večeras pričao, da su u nekim slučajima očevidci meni sa Kosova pričali kako je reporter fizički u Kosovu čitao vesti sa telepromptera koje su mu servirali iz Atlante. Apsolutno. Zapravo, priroda novinarskog posla trebala bi da podrazumeva tačan izveštaj sa terena. Dešava se da novinari predstavljaju istinu onako kako oni žele da je vide. Kakva su vaše iskustva, kako se vi borite protiv toga i postoji li doza pristrasnosti kada informišete vaše... Pa, znate šta, istina je ono što u svakom čovjeku, za svakog čovjeka ono što taj čovjek veruje. Nema neka apsolutna istina. Istina je the eyes of the beholder, kako se kaže. Što se tiče medija, reporteri, novinari, žurnalisti su isti ljudi kao i inženjeri, pisci, šta ja znači. Oni su podložni uticajima i uticajima spoljnim, a i svojim ličnim uticajima. Na primjer, ja znam mnogo
imam dosta kontakta u medijima, ljudi vrlo cenjenih novinara kojima su jednostavno prestali da se objavljuju članci. Evo David Binder, na primjer, jedan od čuvenih izveštača New York Timesa, već nekoliko godina ne može da objavi članak u svojoj sopstvenom listu. A radi za, još uvijek mu plaćaju platu, koliko ja znam, sedi u njihovoj kancelariji, ali nije ideološki pogodan. Znači, govorio je istinu, a ne propagandu. Koliko su novinari u službi političara? Jedni i drugi su sluge nova svjetskog poretka. Političari nisu ništa drugo neke vrste sveštenika koje propovedaju ono što odgovara velikom biznisu i multinacionalnim kompanijama. A novinari su još možda malo na nižem nivou, iako igravaju vrlo važnu ulogu, jer bez novinara laži ne bi mogli da se šire putem političara. Mogu političari jedni drugima da pričaju, ali to mora da ospe do naroda da bi imalo efekt. U tom skladu možete li da navedete jednu televizijsku kuću u svetu čiji se stavovi ne usaglašavaju sa stavovima vlade, a da je u pitanju državna televizija? Ne. Da pojasnim malo ovo, ni u svetu, ni u Srbiji. U toku ove nedavne posete Srbiji, rekao sam vam večeras, meni je bilo vrlo interesantno čitati izveštaje o mojim nastupima javnim. Ako je objavljuje neka opozicionalna, da li televizija ili štampana reč, onda oni izvuku od ono što ja kažem samo što njima odgovara. Znači, isto rade kao i Arte i Jasim Milošević na televiziji, samo što ovi izvuku druge delove komentara. Prema tome, pametan čovjek mora da čita sve i gleda sve, jer tek onda da može da shvatiti. Da li se dešava da novinari svesno prikrivaju istinu kako bi pomogli da se održe stavovi njihovih vlada? Apsolutno. I novinari, a i mnogo većoj meri ljudi na višim pozicijama izdavačkih i televizijskih kuća. Govorimo o izdavačima, publishers, kako bi se to reklo na engleskom, vlasnicima kuće i tako dalje, koji svi sede za istim stolovima kao i političari i ove šefovi multinacionalnih kompanija u organizacijama kao što su Bilderberger i CFR, Trilateral Commission i tako dalje. To je znači jedna koalicija, tako da kažem, istomišljenika, a jedni i drugi su u stvari kvizlinzi interesa velikog biznesa. Moram da primetim da ste vrlo oštri u izjavama, da ne štedite ni pojedine vlade, ni pojedine političare, odnosno pojedince. Da li se suočavate sa problemima i postoje li reakcije, ako postoje, kakve su? Pa verovatno možete da pretpostavite da kada neko u bilo kom poslu dođe na jedan nivo ovako javnog mnjenja da mu treba da očekuje probleme. Prema tome i ja sam imala svojih problema, ali vidite nisu ubitačni. Još uvijek pričam. Gospodine Đurđeviću, najlepše hvala na večerašnjem razgovoru. Bilo je zadovoljstvo slušati. Hvala i meni takođe, zadovoljstvo i ovom intervjuu i biti ovdje u Pertu među srpskim narodom. Hvala još jednom.